tun truma chuan space chungchang ni om taka kan rin mahse a takrama lo ni si lo te hi kan bi chiang donanga ama saber na tan ni atang khian bulihan tran don te ang tlailam ni tlak dona hian ni hi engrong in nge i mu thin le mitam zok chuan a eng serthlum le a sen rong te in kan soi nge yang nie thalak le animation a kan mu hawa te reng reng ni rong hi plasma mum eng lian tak ani thina maro chu a takrama ni hi a eng lo ni hian electromagnetic spectrum a color mu thei zong zong hi a pe chuak feka a pek chu tam zong po hi ai nang deuh fek chu wangin ni rong a eng ang che hian violet emo a hring ani ve theina lai hi awma maro chu heng rong zong zong te hi an pel khom che hian a var lo chuak ta chu wangin ni rong dik tak hi a Varte na ani chu ni rong hi a var ani si chuan ngati nge wana hian a sen le a eng rong te a kan mu thin kan ti mai the hei hi a chan chu khovel bo ruak atmosphere wang hi ani a light spectrum toplama rong pol hi a sen ai hian a wavelength a toy zo wavelength toy te chu khovel atmosphere a molecule om te hian anti dar sara nia tang local photon rong sen serthlum le a eng te chu khovel atmosphere hian ati boy ve lo wangin mitakan mu thei turin alo lut thatre rong pol violet le a hring te chu khovel atmosphere a molecule a te hian ein so kwal thunga hei hi vana pol na chan le nia eng na chan chu ani thanung lam dark side of the moon anti hi chu kan reflect toin a rin om heti lai hian thanung lam hi athim reng tur rin na oma hi chu adiklo thla hi khovel lakata kalson lo turin tidally locked ania min hel chakdanang chia chaka ain herve bok wangin thale lam chia hi kan mu thei pha thanung lam far side of the moon po hian ni eng hi a mu ve thaw wangin athim reng biklova kan mu thei lo mai sok chau ani kan lam aron hoi ve ngai lo hi tangkai na tak pakhat awma astronomer te chuan far side of the moon a crater chunga hian radio telescope buntumin ngai to na an seng mek radio telescope bunnan helai mun hi du tu sam ania achan chu khovel lamatanga ribeng ching lo chuak zong zong te hian ati boy phave don lo movies vela chuan asteroid belt hi mun hlau om tak spaceship mang point heng lung lian tak tak te hi bum ngai ania maro chu atakrama heng asteroid lung te hi anin hlathlom tu bum ngai khop turin heng asteroid te in kar hi azim lova asteroid belt chunga asteroid su theina chan che tluk le dingon khata 1% velang chau ani chu wangin hun lo la tura space mission po lo nei don ta ang se asteroid sut palti vela hi chuan hlau thon na tur om lo mitam tak chuan ni hi mei al hlom angin an soi thina masela hei po hi adik chi alo ni han al em tur hi chuan space a hian oxygen om velova kan hriat angin oxygen tel lo hi chuan mei hi al theilo ni na aron chua lumna le radiation te hi alai mu a nuclear fusion a thlen wang ani Mercury hian ni hi a hnai ber wangin planet lumber anga ngai hi kan lo ompoka hei po hi adiklo Venus zok hi kan solar system a planet lumber ania chorwalin degree Celsius zali somruk panga alum ani lain Mercury hi chu degree Celsius zali somthumalum ani thung Venus alum zok na chan hi chu aboruak hi CO2 le sulfuric acid chumin akhata hei hian greenhouse effect siamin planet hi atilum tabik ani black hole hi vacuum cleaner ang deuh hian azona thil omte a hip vai vectura kan ngai mai thei mahse hei hi adik chia lova black hole te hi ni le khovel te ang thawa object pakhathi ni in hip na chak tak an nei thung black hole hian azona thil omte hi a hip vek big lo ti fin fia tur chuan ni omna hmuna hian ni mas nei ang chia black hole hi da taila thil dang lam thleng om lawang nie minute riat le second som ni nuwa chuan van te hi aron thim dona maro chu hei bak thil dang lam thleng tur om lo
ni kan helang che hian kumthluk le ting on za chuang se tarai chu boin om mia lovin black hole hi kan hel veang hetiang entir na mang tho hian kan chen Milky Way galaxy laia om Sagittarius A po hi mu chua ani nge he supermassive black hole thalak kan nei ma hian a om ngei ti abun naya RC te che dana tang hian an lo fin fia to he supermassive black hole hian a nai tak tak RC te hi hip koi kwal vel ma se a hip lu tak tak chuang lo space hi mun thim le vot tak angin ingai mai the han ngai to mai chuan thil omang tak ni ma se hei chu adik chia lo ani na taka chuan space hian temperature hi anei lo ang tluk ani a temperature hi chu particle te chet kwal dan te na hi ni in space a hi chuan particle om mang lo khovela kholum le khovo tan kan te ang hian te ngot the ani velova yom na hmula zirin adang lamang kan ni ang arsin haya yom ani chuan radiation in a hem chenga nangma atom omakha aron tilumang khovel orbita om astronaut te hian ni atang local radiation awang hian temperature sang an machon thina an taksa a ni eng mulam he degree Celsius za tanga zanhi somnga lum ani lain ni eng mulo lam hi chu -250 degree Celsius avot te ani le dai thong chu wangin space hi avot te in asoingot theilo mishing te hi space su thalovin space a hian omta se an puak theini in soi oma hei hi adik chem tuna khan space a khian voile khata hanin teleport chuak thei thut tala ing tiang che in nge i oma i rin ama sabera chuan i tak sakhai khom tu atmospheric pressure hi itla chamngal to na i taksa a oxygen omsa te kha space a hian achuak 5 vekang thomia lova yomani point i chuap kha apo ke don tho wangin i thi don tho space omatanga second somni vela rei hi chu i thi sena khan oxygen hi alom dona hemi nu hi chuan ni kho shelovin yom zuyang ti chuan i thi sen kha ron so donin tui huwa akal ralanga balloon ang hian atipuar vekang che i taksa pa ngai len dan let ni vel se talianin a ham por don che a ti hian i thi chu ani mai ni ma sela i thi nu po hian i puak ngal mei don lo hun kal chak dan hi ainang vek anti thina maro chu Einstein khan adik lo ti a fin fia theory of special relativity in a soidan chuan thil che chak reng reng hian mass le time hi angong tel atia object manga chele alo clear tu te hian time dilation anti hi antong thre object hi ache trangpo le hun hi akal muanga astronaut Scott Kelly hi kumga don de utho ISS a hian omin kumsang ni sompanga khan a phir pui khovela ai hian achachak zoka akum tel te me mai ISS manga azin nuwa time dilation wang hian khovela a unau pa mark hi millisecond nga in opat pha ta zok heti lai hian ISS hi engkal chak zong 0.0026% chawa chakin akala tanglam na hi athen tamlo entirnan Scott hi spaceship mang hian speed of light 99% a chakin zinta ang se kumngat nuwa khovel hi lo le le ta ang box se khovela zok a unau pa mark hi chu kumsom nga chuang setin alo pato zokang space hi mun re tak angin ingai mai thea mahse are tak tak lo ti hi isiem ri hi pressure wave angin akala tuna ka ori po hian air molecule ronnar che in ibengin alo don fu khan ripa ngai hriat thei turin alo le heti lai hian space ai chuan he pressure wave ripa ngai ron chua tir tur hian boruak velova chu wangin space a hian ri theilo ti hi chu adik phot heti lai hian space mun zong zong te hi aruak fam kim vek lova entirnan black hole che vela thei chuan gas le dust te omin pressure wave hi ria achang thea nasa chuan black hole ri an le chuat chu an lo ti chuak to
hetia kan hriat thei lo tura space re thiap mai he avan nei thlak zok hle ri hi eng angin zin ve sung thei chu ni se ni ri ringot po khian kan beng hi atingong vek tong